لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيك سنتين دير كوي مايو سوجي يما منتكويو سوجي چچرانتكويو wadin banda irgo naga salatidan wani annabi yamma beroga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam soji da hallase matabbata ga da awana almayalai da ashabai da assalamai kulu hunkuna irko dinga bonara irka charcha wandi matakan igate umura da hajji goyose zama bolbobo ne ha ine makadin yawo kan aite jiri hinka kan bisa hajjin da umura goyobon inga sino dia YouTube bon yadin daino YouTube no na iri wani account zai na zumandi ase no aidi aga hagu iri miye ga afomo te kanga borai no berei ga tonton umbunan da hajji goyobo wani wakati iri wani YouTube channel ta jo kankaci zarma 24 ai dai no mun kai la haruna tonkosari aram sidinya amma nanu ise subscribe yadin aram makidin yomo samba aram wani boraise kan goba ngai mu koi haji wal umra borai kanna ani dan kan ngai koi umra wal haji haran irko dai ma dogonandi ise borai kan mandu koi mu irko ma fonda feri ise imu koi borai kan koi mu irko manino fonda ga tonton imiye koi ka irko wundo zure haji inga kaci ganji guwanta assalam tare ganjai irganda imani ihin kanta inga kaci jingar ihin zanta inga kaci zakka kayan itacanta inga kaci mai hau ramadan handora iguwanta inga kaci haji kan kaci irko wundo zuriyan kango makka kan kaci kaba ban kan irko no fondo se sande matakan assalam tare ganje kulu ganda citiyan yadin no hajji mo ganda inga wana citai ai ga cin da ci aranse son ijina inga gici din sin da bere masu koi hajji ai man ne bere kan gusu a'a bere kan niga hajjo goye teda a wajibu bakkan gona ga anniya kan ga koi hajji amudu goye din bere misali alwato kan hajji zai to maka kwarara iga bangai mu koi tawafu songo igo gare kane masjidil haram kan kace makka jingare bero kan raka bago jingara asin da kalame zangu hinkan da waiducin da hinka matakan bere ko ne ci to me forano aga hago ni kan go koi tawafu mafuro ni didi maci bere ko ni bora sibai me kan ranga mafuro koi ne matuno nigi teki ni wani haramu hau man gano nigi niyya sambu ifo no nigi ne dinga baka niyya hayewa kulu bera kan gaye gono ya ihin kanta inga kici bakkan sin da ba ni muskoi hajji bakkan bai inga ga hamo bano su kubai a gingi ganji goye teyan to bora musu koi ihin zanta inga gaci bakkan sin da gabi muskoi hajji bakkan dana hajji noru bana a wani almayalai kan gofu ga tabi aninga arzaka kulu ku kai ka hajji konje bana
boradin dumo hajji man hagu abon yadin masino rigaro go koy hajji dinga ba ko koy hajji mabai kan garo kurka igin ha nima bana zakka nima ka me hauno igin ha alfagaina a gabori nima me hawo bana hala hajjo lokaco haji inganta umura fai zama wani yawo gona ga borbobo bon hau ijina dai haji wo alwatu no gase kan igite cimsi hamdora amma umra handu kul kan rabura ba wara gani koy ka umra te hinkanta haji wo farilla no bai kul kan ganda se amma umra amanci farilla haji mo sor fallon koyon hinna gati farilla wankul kan boraye koy te kul sunnanu amma sor sintina koyon wadin inga gati farilla haji man fay kala kanandi hinza irganda haji tamattu haji wani wodumono borbobo gate kan boraga naru koy saudiya boram umra ga boram haji tamattu duburane umra haramo dan borane umra te kaban borga haramo ka ga hajjo alwato batu yadin haji tamattu boraga almanwi haji hinkata inka kici haji kiran wanewo haram da yin fallanka no boraga umran da hajjo kulteda ma'ana dinga baka haramo dan umra inga da hajjo anniya no nigiran tarbanda zama zanin umra te kaban nisa haramo ka kadai nina hajjo te koi ne inga bumbo iga alman wi gasarga haji hizanta inga kici hajj ifrad wane wo borse umra hajji hinnino borgate koi ne borsi alman wi gasarga hajj ifradira amma ihin zo kura hajji tamattu no i gaba i misalan abon zama ingano i na hare borai gote kan an gidi bora imne borago koy makka a majin madina amma koy umura ga ma hajji dir koy ba igi sintin da hajji tamattul hali igi sintin i mu bai kan labu kulno gandin gabon citi saudiya a gandin gabon titiyan na rukoise har yangono kan isiba bor makabai sandai wariyan haryan kini ya mai wali turizi ya mai sigariyan yadin da wangujinai malfuno zamano kulu isiba boramini kabai yadin na rukose aga hagu amubai labokan gokoi ifono ga hagu inga makabai igiba hajji zise a wani haramu kwayo amma kabai giban da walida tono din hali goyo gisintin amadai yadin igiba se tamu kan gidogon kan sitin yadin igiba se amin giban kare kabai bankare ka gidan da ninga wani harmo ka wani bankare ka gidan hala a gafura harmora yadin boramu kabai laima zama waina se yadin boramu kabai hindo ne kan gaci noru yadin boramin ga wana passportai da tiketai kulu kabai da a wani banitira kan likitai ga hantu a ga hagu dai hajji kwaiko se nango kan ni banidin tila suno bore kan go furo hajji zai jine imici se haye kan ga hagu imakabai da hankayen sa hagu imakabai wadin wo igaci ise zama bora musu ga saudiya hero daru son wadai iga sitin da hajji tamattu sandai matakai ce banda zama ingono iriga tegumo ni kanga ba koy hajji alwato kan nugo foten wondora ango koy beni hiye kalodo igba borama addu'a wote borama ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sore hinza noya
ga baramu ne subhanallazi sakkara lana haza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna Allahumma inna nas'aluka fi safarina haza birran wa taqwa wa min al'amali ma tarda bani wono barakai a wasa dubura sai ni kate larabci naga baramu dan addu'a inga wani ci naga kan irkoi mun ga lasi am konde ne gabani yadin goyo kan inga go koite irkoi mata wadin banda dan furbeni yora di beni yo tun an go koi Madina an musu bai ka talbiya kaci labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik alwato kan an zumbu Madina an to aran wana nan kaniya do wala hotel ido na makokari kin wani hangisinai bai kan an ga tefufo bankan an da gamacar sai an gamacar ci ne a gabori ka baban kan an su carbai yadin an su macar ci ne alwato kan an fulanzam da jingaro alwato to igba bora muso bai ko ka jingar farillete irko da ya jingare berodo kan sai igane masjidil nabawi kan go Madina kwarara nan yan gono kan igba bora ma ziyara alwato kan an go Madina zamu Madina igba bora mate jingar wai ta cinodin kan kace bakwai fono ya borgo Madina to bakwai ya yidin ra igba mu bora ma ziyara yante asi hajjo goyara amma a gabore bora mu ziyara yinte zama nan gwenno kan yi gona gama tirera aga hagu bora mu koy diye nan gai kan ga hagu bora mu koy jingarara bumbo gande nan kan yan bora mu koy sandai rauda da hare nodin no irko diyanan kaniyago nodin da bara furo bora gatte araka hinka bora musalam bora ma aduta alwato kan niga bak furo raudara nigidi iganno zanzam haryan wadin banda da bora ninga mwara te kaban bora mu fatta gano banda bora mudu nango kan gufuro yadi jingarara kai ne igba ya farella jingar kul banda mbora muso bai koi salam irko diyaga awo wane wo borbobo sini fahinka rauda inganda salam yango do manci afo salam yango no an gidi borego layi tarbanda igona gamba sambu kini assalamu alaikum ya rasulullah assalamu alaikum ya abubakar siddiq assalamu alaikum ya umar bin khattab awo zama irko diyanan kaniya da sahabu bero abubakar da umar wani nan kaniya no gonodin ay bor mu koy salam iga ba alwatu kulkan jingar belora dundo fondo ne mu koy salam ir koy diya yinga yadin agonango kan ga hago bara mu ziyara inga kici jannatul baki kan bai da bakiya agmanu jingare bero nonguno kan ina bor hannayan suturu nodin sanda irko diya izu wayo Fatimatu nodin na wani nan kane ago da a wani kware bora kan sai gane Aishatu Abubakar kwarezo nodin bumbono a wani nan kane ago ya din irko diya hama kan sai gane Hassan bin Aliyu inga bumbono din no a wani nan kane ago ya din da sahabi bero kan sai gane Usman bin Affan inga bumbono din no a wani nan kane ago da Abu Huraira inga bumbo nodin no a wani nan kane ago ase aga hagu buramu konodin yadin buramu aduta ise da assalamu kulu kan furu ise jine yadin nongu gona kan gamanu jingare bero kan go Madina jingare zin hinka igaba buramu konodin afa inga kici masjid Abubakar Sayyidina Abubakar wani jingara ingo da bantuna go burasu furara san kufa buramu ne ingama jingarara da bantinago aga hagu dai bora mu koy diya matakan Abubakar jingarago yadin jingara kan ga mana igo chardo inkici masjidil gamama wali mina sai Umar bin Abdulaziz jingara no dinwo ago fitante igba bora mu furara bora mu teraka hinka bora mu warai zama
nodin gati jingara kan irkoy diya an ware alwato kan har jangaite madina labora yadin mu irkoy ni no hari albarkante yadin jingare fogo na kango madina inkici bilal jingara ngamo ga hagu bara mu koy di matakan sayyidina bilal wani jingara go ga hagu bo bara mu teraka hinkanodin bara mu ware yadin madina kwara ganda jingare fo kai ne kan sai igine masjidul fatahi da in kici jingara kan irkoy da akwai ware alwato kan tafare ni tarmargu madina kwara wundi kine ngai ga koy ka islamai wi wala kini wangu to jingaro rano irkoy da ya furo koy jingar raka hinka kinga skambe ka sambu bene kin ware irkoy ma islamai no saya ya dimmo islamai do saya ase giba dindu fondo din koy masjidul fatahi ni mutaraka hinka ni mai irkoy ware ai kukan na gaba to wani yawa gaci ziyara kan gamanu jingare bero yadin nan kuwa mo gona kan aga hagu bara mu ziyara amma kan yango madina kwara banta agoyira masjidil saba madina kwara banda nago nan guno kan jingare iye gonodin nodin no irkoy diya na sahabai faifai alwato kan taforai na kwara wundi ane bai kulu makwai kai ingai nan gaira to nan gaidin rano ina jingara ka kan ba jingara lokaci to iga jingar to no da kace masjidil sab'a bora mu bisa koi masjidil kuba jingara go hal madina kwara banda iga ba bora mu koi kuba jingara ra bora mu teraka hinka bora mu ware zama irkoi diya ne bai kul kan na raka hinka te kuba jingara ra ba sande ban kan na umrate sufura no bora gato wadi banda nan gugo na kan gaba bora mu koyi ziyara yin kaci ajuwa walai mune Salman al-Faris farodo walai ko dia faro da bin faro no dum mu aga hagu bora mu koyi matakan nan goda zama yikunno bai kan Salman al-Faris irko dia na madini nya indu ma sai ga hala gudu ngo wani burcin tara ga bora mu koyi uhudu tondo do ngumo goma den kwara banda uhudu tondo nodin no sayyidina hamza wannan kaniyago nodin bo agbori bora mu koyi ziyara nodin bora mu di mataka ago dig bai uhudu no aslamai no wongodin te kan aslamai mondu saya kan ina assalamu bobowi sahabu bobowi aga hago no mu koyi dinan gomu ya da jingarai gonodin igba bora mu furara bora mu teraka hinka ya din jingarai gono kan sai gane masjidil qiblatain jingarai kan ganda al-qibla hinka igba bora mu koi ziyara nodin bora mu teraka hinka zama jingaro rano irkoi na jibril rontom amkati irkoi diyase kine iminga monde mai bare gafun masjidil aqsa kango isra'ila imuguna masjidil haram kango makka a wasadin aslamai masjidil aqsa no iguguna kijingar amma alasar jingar lokaci fora irkoi ne ha aslamai musu bai kuguna kaba kijingar asena igna se masjidil qiblatain ziyari nan ga gaba amma bora mu taimaka a gihini zama isi hajjo goyera amma a gubori bora mu koydi nan gaidin gano bora ga dubere ga tonton to wone wakulu ziyare sannino sonwo imine dai sonwo jirbu hakko kubai an gaba am sittin umra zama umra no boga jinkite ga mu koy hajjote umra mu inganda hajjo kullu makka no iganite to sonwo ango madina ine an se hinkuna ango koy makka ko koy ka umrate to nimu bai kan
za madina no ne gan nyuma yangote ga furo ne haramura sadin no kaddai dan fatan madina kwarara an gokai maka iga ganan daran dingare fodo kan sai gane mikat no dinno an ga furo kanyu mai ga wani haramai dan gani ya sambu kan an gokai umra amma sonwo a bar mai sonwo za madina no igina an munyu mai amma an musini gidan awo madina no an ga nyuma wata sande mata kan iriga jumma nyuma yente wala yidi wane ya dino ngum borgati anniya de no fai dinga ba ka nyuma wote ni mane nawaitul guslun umrata nawaitul guslun umrata in ka kici umra wani nyuma yanwo anniya din nyuma kaban nimin wana haramodan yawan bumbu a ga hagu bara mu wana zama disu wana a gin tafar danin tafar mu ni sin kidira a maburi awo ase amu guna ne wo matakan igite ka haramodan awo yawo ne igite haram dan yanse alborai wai borai mu kwayin da petuno igidan imkake hijabu dan amma wai borai mu sidan kwayi kanga kankan to dubara ninga wana haramodan kaban iga an fole za ka dan motera an ga fur motera za an fur motera an muso bai ka talbiya kace labbaik allahumma labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik igba ni muso bai ka yara an bore kulkan go motara kala an makato mi kato do no dinno an go koi ka anniya sambu umra anniya dingu fangu madina no anna nyuma yongote anna harmodan wala so mi katoro na angu koi ka anniya sambu so mi katoro do bora tono din borama alwala borama te raka hinka borama umra anniya dan borama ne labbaik allahumma umrata walmo borama ne allahumma inni uridu umrata walmu baramani allahumma inni uridu umrata fayassir hali wa taqabbalha minni wan kul kan buraci ate amma wan kan gudo gongumo inga kace labbaik allahumma umrata nina umra wani anniya da noya amma bore yango na kan iga umra inganda hajjo anniya dan tarbanta amma nin kan gokoi ka hajju tamattu umra henno ne ga jinkidan dinno umra te kaban nimin wani haramo ka da hajjo alwato to nimi ka hajjo wono dan daban wadin kaci a hanna awo wane wo amma ne wo me ka to do umra wono hinno ne gidan nimi ne labbaik allahumma umrata sonwo da anna anniya dan kaban alwatu foyan igo kondaran nongu fo kanga manu jingara mi kato jingara do ammonwa da anwa am ya kufur motara kaine ammo makka kwara ammo makka ceci kukoi ka umurate mabaifa alwatu kulkan nina haramodin dan hay kulkan irko haramandi bor musate ijina ba norize yan bo musawi wala sorbo yadin turinya kopte mu bo musapati tari wali yanje kulu da haram gobar ga borsate wali barfo wawi yadin da zina wala hakan ga himan da yadin kulu da haram gobar ga ina haramandi borsi alwato kan annan makka kwara fonne igba borama adute boramane allahumma haza haramuka wa amnuka faharramni ala nari wa aminni min azabika yawman tab'asu ibadaka waj'alni min awliyaika wa halit ta'atika amma duk burama na te asin da tali kawai dai igba burama mware daino so alwato kan anto makka isiba nise ni mukoi kine ni fulanzam ni wana kana kaniya do wal hotelora igiba za mota na ngisi ni mu amma gare kane masjidil haram kankaci kabajin garado an wani jinai fole kulu hajje wani jinfunai
iga ku kudundun anse kadan hotel ora alwato kan nito jingara do niga baka furo iga ba borama addudan borama ne bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi allahumma aftah li abwaab rahmatika awoga borama furo jingarara sonwo nito jingarara niga ba nim sitin tawafo nimidira koy jingara kabado nigidi maniyo tanjay nodi no igisintin tawafo inkici nimu kaba wundi sori iye yadin dingo ka wundi addu yango no kan igba nimu subaykete maniyo tanjay no igisintin tawafo nigidi danji bogu fogo nodin ni kambu ngawari harabene yadin jingara go ni kambuga igba nimu subaykete jingara wundi ni kambuwa go kaba do hare yadin tawafu bubo ganda niyya tawafu anniya ne ya nimne allahumma inni uridu tawafa baitikal haram fayassirhu li wa takabbalhu minni anniya ne ya kai ne go kacho allahumma inni uridu tawafa baitika haram fayassirhu li wa takabbalhu minni awo dinni addu'a ci kiban nimin kan bai fata hin ka samu bene ka baga nimile bismillahi wallahu akbar nimin kan ba sumsum nima yoga dingan da fondu mo kan goto ka baga nima koy nimin ka ba sumsum din mayo ga nimin sintin tawafo de jama'a ba gum mo kan sine goto ka baga dinnin kan ba hin ka samu bene nimine bismillahi wallahu akbar sande mata kan nugodi bidiyo ra nigin kambin ka sabu bene nimene bismillahi wallahu akbar gani masintin jingara wundiyan dingo ka wundi addu'a kan beri kabo addu kulu dubar go tawafu inkiti rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar igba bora musu be ka yara da addu'yan gonu kan bora ga bangam temu bora musu be ka te dilla rabci na gano dinga ci na gano dabora yake to mani yodo nudu wundiyan fono ya nimi yake ne bismillahi wallahu akbar nimi yake sintin ka ba wundi ya de nimi rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar nimi so kai yara dingan din ware fo kan ne gite ne wani ci na ga wala larabci na ga ni mate ya din yake to mani yodo nimi yake kan bihin ka samu bene nimi ne bismillahi wallahu akbar kal sori iye sore iyanta banda igba ni mu koy raka hinkate makam ibrahim do nango kan niga kai makam ibrahim go ande ka ba gamara amma di jama gaba lokacin nan kulkan nidu ni mu koy raka hinkate ati amma ci dole ni mu koy makam ibrahim do ga koy ka rakati awo raka hinkano igite tawafu banda rakasin tinaga nimi taw alhamdu banfo kuli ya hayyul kafiruna banfo rakahin kantaga nimi taw alhamdu banfo nimi taw kul wallahu ahade allahu samade ko koy bananta banfo wadi banda igaba boramu koy ka zamzam haroga borama adudan boramu warai amfano kan go zamzam harora amin gonon da dibere didor ku kan go inga hamura irkoy ma ka ingase boramu zanzam haro han wadin banda din zanzan haro han namu gare kane safa da marwa do igaba boramu dira za safa ga koy marwa ka safa kal sori iye a wadin sintin safa namu koy marwa za marwa kai ne mi ka safa ya din no ni gite kalini sori iye taga sabanda ni go marwa amma hal ni sintin za ni to safa ton dodo namu guna ni taroga ni ka ba fonne din ka ba fonne ni mene bismillahi wallahu akbar gani ma tawizo wuci ni mene inna safa wal marwata min sha'airallahi faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi ay yatawaffa bihima waman tatawwa khairan fa inna allaha shakiran alim aw gani musintin safa dirawo
za safa nigo koy marwa nigo to non gufo ka ina danji zubo gufo yandan sorro yan zani tonodin alboredi tonodin igba imdira yabi imsuzuru yabi yanno ine bo mu wasi awadin bisi danji zai ga kai ne nim dira matakan ni dirawo goda yadin to marwa dingo ka safa din ye kato danji zai dindo igba nim yabi nim tonton ni dirawo ga da wasiyan amma imanne bor mu zuru ya dinno borgate sori iye kalbora mu sori iyan taga sabanda borago marwa ton dodo ya din duborago dirawo ga igba borama addu yante kaso be ke zikiri sande boramu so kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar boramu so be ke zikiri yante kulkan agabai gaso bai kiro koy berendi alwato kan nugo ga safa da marwa goyote alwato kan nina safa da marwa te kaban dinga ba ni maka zanzama haro ga kan ya da nima adudan sa dai mata kan te kan ne tawafo te kaban wadin banda ga bora mu koy nango kan igicabu da bora ganda inga wannan reza wala sizo borage ni kinga wana chabuyan wote wala na hangi sino ma tenise bakkan man ka bayin gaiban da mo igini koi tinarejin kan gamanu kaba nan gwan gona kai iga chabu bura mu koi chabu dubara man chabu bura umra mante kadare bura chabu kaban gano bura umra kubai yadin we bore mo amanto kale mi chabu inge wani yolle zeno igzabu dubara ne wani yankulte to bora umra kube to amma we bore do hare igdu we bore yankan isahanan to matuno bore din dumo gate wone dumo no ga we bor bobo dan bon hawera misali we bor foyen gono za madina no isahanan to matuno gate i haramu matuno igfuro haramu rano gokoy tawafu wal mate wai bor mo iga hanan za go madina amma za iko ito makka iga baka sintin umra goyo haramu go iga nimidi isa hanan koyne to bore wo dumu matuno igati nin wai boro kango madina an ga baka tun an go koy makka umra maga amma ni sahanan to babu rasa hanan din igba borama umra nyuma yongote borama annidan matsande matakai ici banda da borana anniya da kuddan borama ga har modan boramu so bai ka talbiyate labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika labbaik sande matakan bere ko ne kulu wafuku abon to dan ka to mi ka to do ni siraka hinkate amma har mo gon ga amma na sufurjin garara ku koy raka hinkate niga ay way boraga anni sambu amma asira ka sunnate raka hinka sunnunu borasati dan ka to makka yadin asukoi tawafu sankufa safa da marwa hay kulu asai kulite asfurjin garara kadai wata kan ahanan amma a harmo gaga wata kan ahanan amanto kalam ye koy me kato du am koy sintin tawafu am te safa da marwa aminga yolle zai zabu inga mo a wani umra kube noya yadin koy ne wo bore kan ga hanan zai go madina ikoy mi kato do ga hanan ina rakahin ka kulte kale ka to makka a gano asintin tawafo gano ade kan ga sahanan to zano din am fatijin garara am kai yadin har mo gaga kalwa ta kan a hanan am ya ka kan ga tawafo sintin ga mu koy safa da marwa ga mu koy kan ga yolle zai zabu inga mu a wani umra kube noya yadin we boredo hare we bor kan bayin ga sahanan borage ne ka nyumai amma asa anni yidan da to makka
asi koy tawafu wata kan a hanan amma koy mikato kan go makka kan sai gane masjid al aisha da koy nodin amma nyumai amma anni sambu amma rakan kate amma ka makka ga ka tawafu kinga wana umurate alfa gaine ihin kora wakan borate kulu ate wakan isiba da inga gici borasa hanan bora mu furu jingarara ka umra goyete songo yin umrate no ya bora mu gare kane inga wana hotel odo wala nan kane edo bora gidi folai gogi sante bora mu inga wana ceci ya din dufu kan ininno bora mu kai ka ceci ne wo borbo baga tabi son kufa wai borai son kufa borai kan mancau imayon wuce ciyo ga tabandi a sai aga hagu bakkan bayan ga cau amma borai kan mancau ga maye ce ciyo bora to ngufu wara bora mu kai kinga har muka bora mu nyumai so bora ni umra teno ya kala hajjo lokaco no boraga kai ka batu sande matakan madina ganin nan kai gi ziyara yadin no makka mu aw makka mu ganin nan kan bo koy ziyara hala hajjo lokaco gato boga hini koy hira tondo kan bon irko diago kan qur'ano sinte kazumbu boga hini koy nodin boga hini koy di arafa tondo ala hajjo lokaco gato da mina yan musdalifa yan dinan kulkan bora ga hini koi hala hajjo alwato timsi hando jirbi yagga hane no igkaru arfabon amma za jirbu hakwa hane no hajjo goyo ga sintin jirbu hakwa hane borama nyuma yomo ganda hajjo nyuma yomo ganda aniya boramo ne nawaitul gusulun hajjan wadin banda borama anni sambu alwato kan borani ga har modan kaban boramo ne labbaik allahumma hajjan dirbo hakko hane no igwone wote alwato kan ina susuba jingar igan sambu ga konda mina nodin no hanga alula jingar amma alasar jingar amma almar jingar amma safa jingar amma raka ta ci zai kulu an gini kwasaruno an gini ta raka hinkinka wadin banda jirbi yagga hane susuba amma susuba jingar mina da an jingar nodin susuba ga iganda motin yanra imakon daren arafa non godo mabai har mogoni ga tite kulkan idan borbon alwato kan borago ne ga umrate kan har mogo borga yadin tite da kulgo borbon da har modin go borga hajjo alwato ra jirbi yagga hane inki kici arafa karo yango hanu iko kondaran arafa non godo nodin anga alula inganda alasaro dan carga ma'ana dan anna alula jingar raka hinka an salam an gaye ka alasaro mo jingar raka hinka an salam ga arfa karo yango misintin mabai arfa nango ina sedidan za bukai zai da kan bora jingar alula da alasaro kulu arfa nango no ba no din no bora kai kinga ngware te ate amma ti dole bora maka roton dobon wala bora mu halbe ne klamba tina rodinga za bora go arfa nangera bora musu bai ka ngumare te ga ya fice ci irkoi ta'ala ga ine hanno kan irkoi ginga tamayya fa gafun danji ga ka aljanna hanno kan irkoi gumare yanta
yadin igba ni mun ware ni bonse ni mun ware ni wani nyakofo sinese ni mun ware ni wani toraise da aslamai kulu yadin mabai alwato kan ango koi arfado wali za maka ango koi mina makabai ni wana laima makabai bidaize kan ni gusabe ka har dangara zama non gaidin gudungu har jaw mo gabordi sankofa arfa hani alwato kulkan ikaro arfa bora musu zumbu arfa bon kadai duwaina kan gabore ma dira ko koy Muzdalifa sunna no bora mu da ce ga za arfa ga koy Muzdalifa amma moti yan gono kan gabore za arfa ga koy Muzdalifa dubora furu moto asin da tali amma sunna no bora mu dira ga koy cega dan to Muzdalifa anga almaro nda safa dan carga nango kan safa anga te kosoru anga te raka hinka da anna almaro nda safa jingar Muzdalifa numudu haribi dai kan rahai kursi numin tondi zai suban nodi igba numu suban tondi zai weta cicin diyagga ikainiyan sandai da binu guro wadda yan amma ine bor mu tonton waran kicin da fo abon amma tondi zai kan buragu goida shetano jinda yongodo tondi zai weta cicin da yaggano ne mu tonton tondi zai waran kicin da fo amate wayyano ya zama alwat fo yangate jinda yongodo tondi zai fo yansto cina roga a foyan mu iga kuma kan nise haliba ni gane jindau zama iman yaddan da ni mu tonde za jindau yongodo ase tonde zu kulkan ni goida ni ma za Muzdalifa ni ma suban Muzdalifa ni ma hagoidai tonde zo suban yan wani gini kate hala ni kan Muzdalifa wala ni kan yawo banda za ni kan kaina Muzdalifa ni kan bun waro bon zama sunnano igba ni masu suba jingar Muzdalifa da an ne suba jingar Muzdalifa am gare kane mina ga amu bisa koi jindan yongodo mabai Muzdalifo aga hagu ni mu goro ni borera zamu nanguno kan borbobo ga tarka dare amu koi tarbanda gano ni sidare boryan mo gono za ina suba jingar Muzdalifa igi gare kane Makka iga koi tawafu iga safa da marwa ga imiye ka mina bakkan mandu ko din temo dubora fun Muzdalifa bora mu gana mina ga bora mu gana koi shetano jinda yodo wa kulkan bora te ira alfaga ne asinda tali misali dai nuna susuwa jingar Muzdalifa kanka ci cimso hando jirboyanta ikiba nimin tondi zai sambu nim gare kane mina dan to mina an sikai an ga koi shetan jindan yodo hani sintina kanka ci jingaro hanono ya hando jirboyanta tondi zai iye hinno ne ga jindau ingumo cinar berodo kanka sai gane jamaratul akba no niga jindau da tondi zai iye sannan matakan aiki banda tondi zai masu biyar kuba da bi na zugure amma ban musi tondi baliji sambu gane ngugo shetan jindau alwato kan nugo dira za Muzdalifa ga koi mina ya dinga koi jindau yodo ni musu baka talbiya te labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda bo musu baka te din jindau kuban ni mu koi mina dubura to mina bora mu tabbatar da kan ganin ga almanowi ya din bora mu cabu to dubura cabu kulu bora gani kinga har mu ka matakan akatir foyinra pore kan za Muzdalifa igana koi Makka jingara do go koi tawafu kan kati tawaful ifada ingai mu dini ga tawafu te kiban ne safa da marwa te kiban
imiye kamina imista wayna makanga gano din imiye kamina di kamina imkoy jindaw tondis iye ga inge mo koy mina imkoy kin imalmane wi imachabu wonku kamborate inkora ate mataka ka shari'ara dubura ni wone yote dubura ni jinda yote ina almano wi bora chabu bora gani kinga haramu ka ba bora maninga wona tawaful ifadati bora yammo dina almano wi yadi ichabu igi koy kinga wona tawaful ifadati wal ku kan borate alfagaina ate awo amma dirbu wacin difa hane chipso hane wona subano ya bora mu dina alula jingar bora mu sambu tondi zi waran kacin dufo zama no kai ga shetan jin daunan guhin zano cinar kai na gono bindora wono gono di ibero ikai na gano bora ga jini bora ma jin dau sori tondi zi iye bora da bora na jin dau bora mu ne Allahu akbar amma tondi zi kul kan bora sai bora mu sa sun buganda ya din bora mu hagoyi bora mu sabai fo jin dau ya din sarka fitaw yanka shetan jin dau asino adinora to dubura na igna sai jamaratul ula aw cinar sintinano ya shetan nongo sintinado na dubura na jindau ga buramu koy jamaratul usta bindora wonono ya burama jindau ngumo de tondi iye aw aseno ine buramu kabe tondi ze waye zama tondi ze kulkan buraga jindau da jirbi hinza gamara tondi ze wayta cikin da gano amma di tondi ze kuma kan nise nodin jamarato do buramu musu sambu ganda aseno ine buramu tonton tondis waran kacin difo amte tondis wayeno ya ba afoyon kuma kan ni di ni gini ka ni jinara nongo kan tondis ego amonto kala ni mo suban gande kaine aw dubora ban jamratul wusta ga bora mu koy jamratul akba ibero no ya ngono bora ga jinda ngumo suri ije ga bora mu yek bare koy mina ga koy kani dirbo cin din ka hane bora dine di ka alula jingar bora miye koy jindaw yongodo sande mota kan bora te jirbo wacin dufa hane bora mu sitin da jamratul ula ikainado ga wusta yakulu tondi iye ino bora ga jindaw bora go za bora na jindaw bora mu ne Allahu akbar du bora to jamratul akba kan kaci bananta do bora ma jindaw mo sori iye to ne wono jirbo wacin din ka hande no bora giye makka amma bora kan ninge tawaful ifada te ni di inge wo ininge wona hajo goye banno ya amma bore kan za Muzdalifa imam koy ka tawaful ifada te to inge wo za in jindo bana ta jirbocin dinka hane igi gare kane Masjidil Haram jingara do no iko kinge wona tawaful ifada te buraga tawafu buraga sa'i kici safadu marwa dirawo kan buraga te to wone wo kici buranin ga hajo ku bandino ya amma ba kuka mondo ka tawaful ifada te bora hajjo man kube jina yadin we borkan sahananmu a gihini kabotu wati kan a hana am ko tawaful ifada te yadin tawaful ifada iga teno jirbo ya gokko jirbo cin din ka gamara lokaci kan nudu amma bai kulkan na mininan ko tawaful ifada te kan ngam ka kan mina jirbo cin jirbo wayo hane wal jirbo cin du fa hane bora musina waina makan bora ga makka dobara ko tawafo do dobara de makka da waina kan borabo makka to boraga almanwi alman kar borabo wani waga ci umra da hajjo goyai ko banta sanni fo yango na kan ay gabe mutonton inge gaci nango kan anga mi kato za da ango fu madina nongo senay gine zulhulaifa kan kaci mi kato do ago madina da makka gamara yadin mabai mina ko koy jamarato do ma'ana mina ga koy nango kay ga jindaw yongote aga candi ma'ana nango go moru kaina yadin ba kan bayangi sihini ga koy jindaw yongote aga ne kinga tondi ze kabu gano ba kan ga yadda se makoy jindaw ase awo nin kan koy jindaw bor fose numu jinki jindaw nu wono ga numu jindaw bor ase yadin alwatu kulkan haramu goniga ba gangamize isba boramawi
yadin bora mu hago dinga wani farjo wala fitina tunan diyan da hankan ga hima yadin wadin banda annan kaniya do alwati yangite kan annan kaniya do gumoru jingara ma'ana an hotelo ko jingara do gumoru ase agbori ne babai wati kan ne ko koifu wati kan ga jingara do gano farel jingara sin yana zama boryan gono igite ba au fo igodira hali ga to jingara do boryan mu isibate minti fallan yadi mabai ne haramu dinna hau nufole zo kan ranigin wana noredan din wana takaddai wala tirai passportai nimi hau amubori yadi din furo jingare ko sera nimi ni manan dinin nimi sin fole zo ko bene nan kan borfo gidebe kaza zama jiru kulu igoma igobor yang fole zai afo yan cente gano go hau ima patinda reza wani sizo afoyan mu watkan igo dosarora wani kosora iga kotunan kan ya hare borage ne kidebe kaza ase bora mu hagoi dinga jinai dubora to saudiya koine dubora sino ma inga hamo kani wala bon hawai du bora musala dinga wani hajjojin funai hajji zai kan mandu fondo ga almanwi to mai hau dirbu wai karu bora bon bora ga za jirbi hinza bora go saudiya hajjo alwatora dubora to fumo bora maza jirbi iye yadin rauda furayen alwatu foyan jama bayan wose igine kadde bora booking kici bora ga fondi ceci in kan ga gaban mu furo rauda wayira wala sululu rano igate da application fo kan sai gine it marna nigi wani passport ai lambai dan da visa lambai kulu igino hana da lokaci kan muka ka rauda zure ton tanifo yanne ya alboro da gona ga tawafu a wani kambun wari jasa a ga katare ma'ana a sa dabu dinga haramu amma alwato kan aban tawafo ga a ga dabu dig ba ka jingar a ga dabu yadin albaro haramu igba amte ikware challezi ihinka afano aga hau afamo agadan ingija sabon waiborai haramu agini kite kwarai walbiri amma isiba sai talamiyan yadin i haramu amsini kankam koine alborai isa mudumi zir kulli danganda wal kwayize haramu hinnino iga hau waiborai mu igi hiniga mudumi zi danganda wala zippi a wani wagaci hajjo goyayi kan aikan daranse na kai dare iko mai yafa ya je bakan ganda hayan hajjo goyo bon wala borade hinsiyan bora musalan aise ai wana whatsapp lambo ne wobon irko remta hajjo da umra kan aslamai koite bare kan mondu koy mu konde bare kan doni koy mo irko minino imiye koy ka irko foi zure nim sidinya ni ma bidi woni wasan ba ne chore se wala ni nyako fo sine kan ne bai kan igo so la haji koyemo se